Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'izao vidéo izao. Androany aho hanohy ny publication nataoko mikasiky ny vary simba avy ana Majunga noentiny Botrivalo teto Toliara iny. Raha fa nataoko iny publication iny de nisava tokoa ny tompon'andraikitra teto Toliara. Ary namoaka vaovao fa tsy marina ny vary simba tonga eto Toliara fa vary soa no tonga eto Toliara. Miezaky tsy namaly sasa aho satria fa miresaka moa reo tompon'andraikitra de nangina aho. Kay aty afara, tsy haiko fa ray volana angamba zay dia nahazo fiantsoana aho tany amin'ny polisy fa zaho manao diffamation sady mpanakorontana saimbahoaky. Zay nankety nahazo ahy ao fa mbola hitohy moa ny raharaha. Androany aho hanazava amintsika vahoaky ny Toliara sy izay manaraka an'izao vidéo izao hanazava ny marina ny zava-misy aho. Fa tamin'iny vidéoko voalohany iny moa zany fanahirana any tompon'andraikitra eto Toliara mba tsy hanimba vahoaky eto Toliara le izy. Voalohany rehefa niavy ireo botry ireo niala tany Majunga 26 juin tonga eto Toliara 15 juillet. Botry fito no tonga tamin'ny 15 juillet io fa ny botry ray mbola tsy tonga. Naveziveziny mpanafatsy vary sy mpandefa vary ireo avy any ny foreny reto botry reto tao anatiny 10 andro mahery. Ana 14 andro angamba na 13 andro. Tsy mandray vola reo mivezivezy eto avao. Hoe tsy aloha volanareo io raha tsy tonga io botry raiky io. Zay ny raha nisy. Farany tsy nahazaka reto botry reto fa tsy misakafo. Nandeha nitory tany amin'ny polisy. Lafa nitory any reo de mba nanontany koa hoe ia lahy mba olo afaky hiaro anay ho mpitondra teninay olo eto Toliara mba azo iangavia. De ny anarako no nomen'olo anireo botry reo hoe toy olo toy antsonareo sady io numerony. De nantsoiny botry reo aho de niavy tany amin'ny polisy de nanazava amiko reo. De amy andro aviako koa moa amin'ny polisy ao le madama le solo tena nandefa vary eo avy any. Tonga de fampiresaky tao amin'ny polisy moa zahay nafanafana moa le ady hevitsy teo satria hitako miaro tena le madamo. Zaho koa tsy nanaiky fa miaro an'ireto botry reo satria haiko ny fahamarinan'ireo botry reo. De nafanafanana le fifamalina teo. De zaho nataoko an'le madamo. Misy taratasy ve ny fanarahanareo fa tsy aloha foreny botry reto raha tsy avy aby rozy abiaby. Tsy misy oasany. Fa le mpanerany ilan'ny reto botry reto ho asany ro nivolaninay hoe miara-miainga miara-tonga. Antsoa reo le mpanera. Nantsoina le mpanera. Nivola le mpanera hoe zaho tsy niteny andreo. Satria nanontany an'le madame le mpanera hoe tsy nitenenao va reo botry reo hoe miara-miainga miara-tonga. Zaho sa le mpanera tsy niteny. Zay roa le madame le izy. Anatrehany anketera eo. Maromaro zahay eo. Tsy nanaiky aho raha tsy aloha volan'ireo botry reo. Farany nanao lettre d'engagement le madame. Andro larobia ny andro resahanay ao amin'ny polisy amin'ny bureau polisy ao io. De zomaso madame iny fa tena mivaliko aho tsy maintsy efaiko vola io. Natao lettre d'engagement. Navela tao. Vita iny. Rehefa niboaky bakao zahay fampiresaka amizay zahay mibotry reo. De hoe zahay ane voafitako asandrozy député. Zay le namen'ireo ahy zany niantsoandreo ahy. Satria nisy namanay raiky ny tratsy tena amin'ny solima eny amin'ny port. Nisy nisava reo vary reo. De namanay io amizay niantso ny tompony vary io. Mbo taratara fiavian'ny tompony vary iny fa tsy nanaiky reto mpisava hoe vohao io. Vinohavoha namanay io amizay sandreo vary io kay vary simba.
vary lo. De lafa niavy moa le tompony vary io ny fampiraharaha izy miaraka amolo nisava reto de nifandamina any iny de nahazo niditra ndraiky le vary. Lafa bakeo gagagaga zany aho tonga say hoe hoatrany misy marina ihany zany satria amin'ny faritany iaby eto Madagasikara dia any Majunga no misy ny vary ratsy, vary holodoroa, vary fisimba, vary mainy, vary lo. De ohatrany marimarina zany koa. Faharoa, ho antsika zay manaraka an'izao video zao, tsy mba gaga ve tsika? Fa ahoana moa vary any Majunga hafarana hamidy aty Toliara? Prix-mbary mitovy. De tsy mba gaga ve tsika rolahy? De nampitombony saiko koa zay hoe marina zany satria tsisy olo hanafatsy vary any Majunga hoa ao aty Toliara zany prix vary mitovy. Fa na de zay mbola tsy natoky aho. Andrasako aho ny fahatongavany botry raiky io. Tonga ny zoma hananovana paiement harivan'iny tonga marain'io le botry raiky. De niantso amizay reto botry reto hoe monsieur le député fa niavy botry raiky iny tokony fa hoazo amizay volana iny fa io le botry raiky nandrasandreo. Reo sahira amle volan'ireo, zaho sahira hijery hoe ratsy marina ve le vary sa soa. Tonga de lasa aho nandeha eny Amporo. De nisy mpisava iny de nanao carte aho maha conseiller municipaly ahy. De navelandreo. De nijereko eo amle botry na kolerany gony ao tonga de fa hitako hoe tsy norma zao vary zao. Tonga de nataoko video. De nampangalaiko vary amizay le bandy ao hoe angalao vary reo meoahy bakao mbo jereko. Nijereko le vary tonga de maimbo. Natako amy sase. Tsy ampy 4 minutes ao vita le video. Niantso le olona nafatsy vary io eto Toliara, niantso andreto tompony botry reto. Hoe namanareo député iny ve manao video iny zao? De namaly moa re tompony botry reto tsy marina zao. Raha io sa manao video iny de tonga de tsy aloako hoe volanareo io. Afaka kely eo koa niantso koa le madama. Le madama tompony nandefa vary io avy any. Solotena nandefa vary io avy any. Hoe anao moa raha tonton zay niantsoanay tamizay nanao video zany anao eny Amporo. Zao tsy nanao video zao. Niantony tonga de niangavy reto tompo botry reto hoe miangavy anao député aza mbola avoaka io video io fa tsy azonay volanay io raha vao mivoaka io video io araky tenin'le mpanafatry vary io eto. Satria henjana be io mpanafatry vary eto io fa zatsy olo ambony tenenin'olo etoy io Amporo eny zany. De gaga aho zany hoe voalohany fa manino raha nanao video ho teny. Inona ny problème raha vary madio io? Inona natahorana raha vary madio io? Any anjaratsika mahay an'izay. De navelako any iny tonga ny hariva natao le paiement tao amy Brown Police, tao amy bureau police ao natao ao le paiement. Vita le paiement botry enina manao décharge eo. Dia hatao le paiement botry fahafito. Lafa ho nipeva botry fahafito ianao lasa police tsy ato anaranao. Ka zao le botry fahafito nasainy patron eo le patron nanafatsy vary io amy bureau police eo zahay. Nasainy patron io ako tsy hanao ankety. Fa tsy manahy sa nefa aza manao ankety. De zay natony tsy nanaovako ankety. De nataon'le patron le paiement. Vita le paiement nitapahiny patron 1 million d'ariary. Nanontany le tompony le botry hoe fa hoana tsy ampy 1 million d'ariary le volako? Hadininao asa ny vary ny vohavohanao teorio rehefa nisy nisava iny? 6 millions d'ariary asa naloako tamin'iny. Ka tapahiko 1 million d'ariary volanao 5 millions d'ariary naloako 1 million d'ariary naloanao
satria avy aminao avao nahita vary reny hoe simba. Resaky patron iny io tao ambirony polisy ao. Ka zaho vao sa botry iny nifanaraka aminao, aiza naizako hoe varinao simba. Fatako vary soa de namoka lafa nisy nisava. Kay vary simba ro vary nandesinao. Zaho zany tsy mahay zao sa mpiakaro koa santy. Eo koa nitsanga ndraiky ny saiko hoe tena zatsy olo ambony marina rangahy toy. De nandramby fitenenana kely aho hoe rangahy tokony hanana fandeferana aho hoe satria botrin'olo reo koa no nitazominareo teto 10 andro mahery. Botry tokony fa ho niasa. Zaho izy tsy mahay zao fa rehefa mpiakaritsika de mpiakaritsika. Fa tapahiko 1 million d'ariary volanao. Tsy nandao 6 million d'ariary aho sanao raha tsy nivohainao reo vary reo. Zany raha havana ho antsika manaraka zao vidéo zao. Vary normal ve de handoavana 6 million d'ariary raha fa nisavana. Mety anao zao izy hoe vary lena ne reny. Vary lena ve de handoavana droit lamande 6 million d'ariary. Tsy tokony hampalahelo ve tompony vary lena. Zay ny zavatra nisy. Vita iny. Nasaiko le rangahy tompony botry notapahina 1 million d'ariary io hanao vidéo. Ianao fa afaky mitaraina amin'ny vidéo fa haparita mba hazoanao volanao io fa tsisy fôtinao io na raiky. Hanao asany aho. Nanao vidéo izy. Ananako ny vidéo nataony. Eto koa de gagagaga. Satria manino moa mitambazotra any raha fanamoaka vaovao ny aveto Atoliara hoe nahena ny tonaziny vary reo 303 tonnes nahena 200 tonnes hatramin'ny taratasy ny ova. Botry 8 nahena botry 9. Zany aby raha nisy. Fa tsy azoko hoe ino nahatonga an'izay nampihinanan'ireo. Zany mo porofo zany. Tam'izao natao ankety n'androany moa de nitondra vary lo. Nasehoko amin'ireo nanao ankety ahy. Io le porofo vary lo. De hitatsika fa mifanampy le botry nanao vidéo fa nisavay namoha vary lo marina le vary. Le patron nanafatsy vary tao ambirony polisy mbony teny hoe tapahiko 1 million d'ariary ny volanao satria avy aminao namoha ny vary nandavako 6 million d'ariary. Porofo zany. Mifanampy reo vary reo hoe tsapa hoe simba marina. Fahatelo farany de hitatsika ny avy eto Toliara any amin'ny fiarahamonina fokotany any fa tena mitaraina fa maro ny vary simba ketrehin'olo any. Tsy miafina zany vavolombelony zany vahoaka eto Toliara. Maro ny mihina vary simba, maro ny mararikiby. Satria ny vaovao azo raha fa azo vary simba io avy eny dia fologony zao tonga de vahana ajia asia vary fologony vaovao soa afangaro aminy. De iny zany afindra anaty gony ndray mandeha de fa misy machine zany fanjairana azy hoe tonga de zairina de vita, zairina de vita. De ajia ndraiky koa vary simba fologony ampea vary soa fologony de zairina de alefa de fa alefa zany reny fa misy mpangalaka avao. Zany raha hiahina ny vahoaka eto Toliara. Ka napetrako zao vidéo zao mba ho porofo satria mbola mitohy ny raha momba ahy hahalalany zao zay tompony ndraiky momba raha zao fa izay ny raha misy. Tsy misy tombotsoako hanakorontasembahoaky. Tsy nisy tombotsoako hangala baraka ny ministère fa maha conseil municipal ahy miaro ny vahoaka koa zay vahoaka ny fidy ahy eto Toliara sy vahoaka tantany tena eto Toliara. Koa apetrako zao resaky zao mba ho haitsika amintsika iabiaby zay manaraka azy sy tompony andraikitsy rehetra. Misaotra antsika rehetra zay nanaraka an'izao vidéo izao mankasitraka tompoko.